en Mino Urnado naga klub Al Nassr. Kublai pigi pelogi perjor baro ki bajos ngop tenar pasngap ya ki video ha kene ka channel. Kat kumgi kubor laong ba Urnado laban Mino naga klub Al Nassr ha kaliur jong snem arjar aku new. Bat hadin kata ki kubor ki laong ru ba Urnado laban syong tajno sendon na ka football. Bat lada un syong tajno na ka football ki kubor na Saudi Arabia kilakam ba Urnado laban yo kum unengkit kam haka klub Al Nassr haka jingsu kepada hedo ki jingi lekai mentah haka yom haka Saudi purlikin sakut ha obnai me bat ha obnai Jun kan sestang ka World Cup bat ka ban sakut hadu obnai Julai haka kat kendai tarik Henry kat kum ki kubor laong ba Urnado laban Mino aneka klub Al Nassr satat hakliur jong snem arjar aku new. Kata kamut hakanek ayam ke bandang wanru undang jelekai haka klub Al Nassr. Bar lada un Mino aneka klub Al Nassr di kubor kilong ba Urnado laban syong tajno sendon na ka football. Haka ba Urnado mentau dangale panpo syakatong kasih jarkol hasyuab un sa syong tajno sendon. Haka ba ulah poi mentah syaka kendai sepaan rup hokol kebadang duna setang sap hokol panpo syakatong kasih jarkol. Kad bagi jing lekai haka Saudi Pro League kidang sa hadu kumbak kat nyusin. Haka ba Urnado mentah kayom haka Saudi Pro League ulayo hadu kat nrukol. Haka ba ka jingale jong ka Al Nassr mentah kadai banyak saj banyak khuri ka trofi haka Saudi Pro League. Haka ba mentak Al Hilal kala tambing sah nyupon ya ke Al Nassr. Nadu ka kerdan ka baar kepada ke Al Nassr mentah hadu ka kerdan ka basan ka jinge keni jugipon kalong kepaya janba. Namar ke Al Tawon ha kerdan ka basan ka don live san pon. Ke Al Qadisiyah ka kerdan ka basau ka don live pun rupon. Ke Al Ali ha kerdan ka balai ka don live nyupon kum juruk Al Nassr ha kerdan ka baar live nyupon. Kebala kam hepon mentah ke Saudi Pro League kadi ke Al Hilal sap-sapon kebala tam nyupon ya ke Al Nassr bat ke Al Ali bat laraja bak Al Nassr kam yukur trofi mentah ke Saudi Pro League kan sedai ke AKA kebas ngosi tam na kamta jong Urnado has Saudi Arabia namar hak Saudi Pro League nadu baula Mino na ke Manchester United ban lejelekai hakane kalik hadu mentah umpat yukur ya ke trofi haka Saudi Pro League. Teka jingkermen kadai mentah ka ayom tengen sepet lahato syak Al Nassr kanyon empan kur ya ke trofi mentah ka ayom haka Saudi Pro League kublai shibut.